Bismillah, 4-chi alomatga kelamiz. Al-jazm i'robning li-jazmi alamatani as-sukun wal-harf. Jazmning ikki belgisi bor, ol as-sukun және harf, ya'ni chiqib qoluv. Birinchisi fa amma as-sukun fa yakunu alamatan lil-jazmi fi al-fi'l al-mudari as-sahih al-akhir. Ya'ni as-sukun bo'ladigan кезде fe'l mudari so'nggi sahih harfdan bo'lishi kerak. Sahih bo'lishi kerak. Ya'ni huruf al-illadan toza bo'lishi kerak. Huruf al-illa bizlarda al-alif, al-va wal-ya. Ya'ni yad'u, yaqdi, yas'a bo'lmoq kerak. Yaktub, yaqul, yadrib şekilde sahih harf bo'lishi kerak. Yaktub, lam yaktub. Fe'l mudari majzum bilam va alamatu jazmihi as-sukun. Tushunibdi? Kelasi ikkinchisi va amma al-harf fa yakunu alamatan lil-jazmi fi harf qaygizlar bo'ladi bizlarda al-fi'l al-mudari al-mu'tal al-akhir. Al-fi'l al-mudari'ning so'ng harfi aziz harflardan bo'ladi bo'lsa, ya'ni al-vav wal-ya wal-alif. Yad'u, lam yad'u, lam yaqdi, lam yas'a deganda vav, al-ya, al-alif chiqib qoladi. Masalan, lam yaqdi fi'l mudari' majzum bil-lam va alamatu jazmihi harf al-illa. As-harfning chiqib qoluvi deb ataladi. Yas'a yad'u da solay. Alif wal vav ne bo'ladi? Chiqib qoladi majzum bi harf al-illa. Ikkinchisi al-af'al al-khamsa allati rafuha bi thabatin nun. Yani biz atalgan 5 yetishdik. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, yani taf'alina degan yetishliklarda nunning chiqib qoluvi. Lam yaf'ala, lam taf'ala, lam taf'alu, va lam yaf'alu, va lam taf'ali. Fi'l mudari' majzum va alamatu jazmihi harf an-nun. Aw damir al-waw wal-ya al-mukhataba wa alif al-tathniya و في محل رفع فاعل. وهذا واسمه يقتئم.